tubiwose nehinda we bayachine nitwe on program ACC mukanko kutaba twaraganise umjenyi witu wo muhumuriza yakira mu studios kandi ko kutaba twagambire nyuma ho inshonga yitu ntwenda kureba government okuya kubasa kucendeza aha riebe biri kutokoza emitwe y'abanya Uganda mwe no mjenyi witu yakira mu studios kamwakire sebona kwakira mu studios ye yanjura abantu no bakoreba n'abakira abareba ba TV West kandi nabo kutukunda amazina ninye kansala Gideon Tubireje Kasigire kandi nkaburijo tujya kubana tugamba ahari icyo mutebekanisa yabagambira ebitokoza bwongo mental illness ingashi oku nomanya hariho kushara hariho kugwiraro hariho mwene byo bikuretera mental illness ninga entekateka yawe ninga umutwe gwawe gutatekateka nko gutire n'ubutekateka ninga shi utakora ibyoshemeye kuba nokora hazo umwuka arenzeho ninga ukatubyaho ninga ukabukora ibindi utakubimanya that is mental illness. Mental illness intankireho mental illness ninga shi ebikubasa kuretwa ebitokoza bwongo biti byo bitokoza bwongo byo nabyo nyenda tuje tumebe kunkamwe mainly ebitokoza bwongo bisisire abantu bingi munonga byashisha amaka mingi amaka byashisha government ahaboko ekayeta terire chamanyisa ngo abantu ba government tubaterire kandi government nubo bantu democratic government nubo bantu so nje manyisa ngo ebitokoza bwongwebi kubigenzere byaza na munonga umbasigaza bato nangwa hati nabashija bakuru nibabikozesa bityo bitokoza byongwebi tugamba bibabira numurakija akahanga ikigambo cyo kweta enjayi enjayi marijuana enjayi nangwa kutwagira no mu covid aho abantu bagiye nisanko mubazi no babire batari bashaho ninga no bari batajabwirwa bashaho tunga bagikoze isege ningireka batamba so hataho naho kikiza cyaturetera ngo bizo aho kwakurga turuga umucovid ubwirobwe abantu bingi turebere enjayi bakagikozesa nko kubatashemeye kubano bagikozesa haza yagira ki yakabera kimwe kindi enjaye yeje yo kureba der harabu kugiresa abandi no bagikora mu isano abandi no bagikora kibona kuba kubigira haze binte byo tubikire ahabo kuba ekintu cyona ekikubasa kukwiha umuntekateka ya burijo kuko utire no tekateka kikakuta umuntekateka endijo nangu iwe yotino na control icyo nikitokoza bwongo kimanyisa ngo bwongo bwawe bwatokora haza gwakora ekibutashemeye kuba no bukora mwene njayeji ehanjire kandi hazi nangu mwagwe yakubene ikindira hati nindeba neyongera norabo mbano mutabu no Nyeta aro streets ore bas aro street yo kurabaho ukatina abo kukagenda noreba rebo ningo mwene njayi nabeshingereza batahi banje enjayi eyiwa kweta marijuana ije yungwe ntugiryo mugesiruze kimwe kandi nangwa ati nanuru kubana gikoyisa konkor kutureba aha we nabasa no butabyetegereza kugira ngo turi tugigambo abo kuba mutwe gwazireki gwasiskire tuyina marwa alcohol abuse amarwa harabantu kunywa marwa gakarengesereza gakaba affectinga emotionally entekateka gakaba affectinga physically umurebekere wena matama gatira harabo kureba gaje twonko yaba waragiyonka bwena harabo harabo kureba nko mukoro guronka bakwe ukareba nko muko kamureba ukareba yabo mukwembwe kandi bwene twahinja so alcohol abuse abantu banywe rero hatizira amarwa gahangire zakumbu cyayitwara tigenda arahama umuntu nanyone cyata kumanya azirongazi yacireba ngo bakinywa no bukitaraho kabonero ka UNPC no bukitapuruvingirwa rwabo bushobozi oreba buri kimwe cyona ndubanywa no bahenengeza yo manyaje manya hatubaresera akamanya kanaka waraje manya kanyamba rero kwizire ebi byo kunywa byo kugamba ngo namana gicishije ari kikazi ihangire mbwene nege kushabara abantu kandi banywe bintu ebyo ekikumanyisa hari hekizibecho twine tabe eyiba kweta tobacco
etabe bashonko Etabe bagishinga bakugireza etabe bakabagihinga bakabagireza hata bashonko bito murembe gubemba turamo ituzoke with them konka twizera kushoma no kwetegereza twayetaga ngo tugire ki tubegese tubashomese nangwa na bashonko bita bamwe tubashomese abandi bakagiremera konka waza kwetegereza nka bashonko aba bita tugambo kabakoyisanga example umwuka bareba ukwe kubaje fictinga ukwe kubagirana mino nakino mukano kandi hareta abembe manyamunonga eyo kushanga umuntu ataranka abantu abakurye tabe umuntu akarye tabe no bwakuba kurya rubajo na batarakafatibwa kugira ngo aganire ni umwe na kwihwise na nuka kanu so etabe mu gihe hegende sereze hariho cocaine nebindi hariho tokarebera umutabu no mu umutebekansa tokarabera umutabu no mu ukashanga nkabana ningasha basiga za streets nkeze zwana ugamba azimbire nkita Marion kushangu yambera nkembuzi nabakozi rita so hariho koro butama bwa bagadi hariho n'ubundi buntu bakutanka hasi yorimi tinkumanya no kuba kubyega no kuba kubyetegeza so kandi ikizibu cyona tukishangiro bimenyeto abinge munonga n'iminyeto nubwo no koremeshere ku street kids yes ko muhumuriza like cases of course abantu nabana bakwicira nari mini kubuza anti cases zo muno ukoreza kwatine na mental illnesses ziri mu bantu emuna munonga eminyeto kandi twakora saha bashije rero ko kukubaho abakazi bono bake kukubaho washanga umukazi yaba involved mbintebi hatuwe nazamu arenze nahasheme kuba nakoma natakine mukare ka self control bo kuba haremyanya mwene mwinkumanye yuko basakuzamu nkesha heji ninga haza kwije ukashanga umukazi atakira umukazi aryaho nagambe kiyabona no mwaka wa muryamu kono nubakuguruka kagambera nkenyuma ningo kareba yija yaye hayo umureba konko musasira ahabukuba ecyakora takukimanya so haro mwenu ekibaru kweta ka root cause of the problem underlying problem ekizibu ekyo takureba omuntu go wija hakireta hake wiyangwa aho mbantu aine underlying problem hari ekizibu ecyamuretera nakoreki ekitakureba na misho haza nicyo tuyino kurondereza through probing nicyo tuyino kurondereza tukaganira nawe tukakimwihamu tukakimanya tukamuyamba konko umuntu ogwo ryaho osinzire ogwo residence aye yatandikira kutabuka violent ogwo kumuyamba kwe toko ko kumukwata ukakome mukono ukagira yes gendo mukirweze konko kumuyamba kwe ronda underlying problem ekizibu ekiri kureta icye cyabaho nesindo yasinzibwa ki yasinzibwa marwa yarese bitokoza bwongo yagira ki nibitokoza bwongo ki ekitokoza bwongo ki kikoreho research nikireta kinkikora cyamagara gabantu cyamugwisira so urebo ukora muhere kurgoto ebitokoza bwongo ebi abantu bingi nababikozesa baretera ebintu bitari umwenda nke bitwatira tugambaho ningash abandi noshanga bamwe bine stress zabo baba nibyo bareba nka solution ninga ko muringo gumwe ogwa kubasa kubayambaho stress zabezo konga kandi ebintu bitarusakingireho ningo umuntu utabanze kucyondozaho icyo basa kuteganza hari ikigambo kitweta depression nicyo ntukira kucereba hari ikigambo cyo kweta depression it is too wide kugira ngo nabaza kudiscussinga depression is too wide yo kabire na topic yayo kwayo konka hati ngo kuza kubanga bangura depression ningashi okushanga umuntu ari yaho arimbagirirwe bweneje nimbasa kugikwatana na uko busasi ngo umuntu yayi no busasi bwingi ninga ferirwe aine naku bwena yaho wena arimbagirirwe ryokwe ejo kandi etenka depression umuntu yaba depressed icyo kubanza ebi bitokuza ngo bitwareba hifaha bibasa kuretera umuntu yaba depressed ni kimwe abukuretera umuntu yaba depressed ukashanga ryahaye inamirire harabo ko basinzire ukashanga ryahaye inamirire nakafuzi kare yo kagenda kandi hari umuntu uri kunywa ninga kakwese bimbitwagamba hife akaba violent ukashanga ryo narwana nabantu buri yomwe yine kumwa affecting so umuntu uri kuba ari depressed arimbagirirwe kandi hari urukushanga depressed
ahabwe bizibe bindi bitarimo nebe byo gutokoza bwongo hato kashanga cyo gutokoza bwongo yakireba nko muringo gumwe ogura abase kumuyamba so ncibasa nebintu bibiri nabasa kubikozesa muretere yaba depressed ninga shira abasa kuba depressed abwe bindi bintu ushange iki yagira bakumuri ugura mutambire which is not right no manya ikizibu kikutambwa kindi ikintu kibini kitambwa ikirungi so nyaburamwe twine abahumurizo twine counseling centers twine abantu abatandikira organizations zukore byo buhumuriza haza nangwa no buhereza ubumwe bwabusha twine government organizations za Uganda Human Rights n'izindi ezikubasa kuretera ezikubasa kuyamba abantu abo kubagariza omumbera then hariho ekindi kintu kiba kwetanga anxiety twine disorder this is called anxiety disorder haza kagambo disorder kenyine noreba negative tori mu buteka bwo gwakuburumu when anxiety disorder ejina one of personality disorders other disorders ziriho nyingi za mood disorders here but anxiety specifically ari umuntu ubwakushemererwa munonga akarenzya wancenga hari umuntu uri kujya ati nyomwenu yo wanonda ngambeje speech wanonda nze ja radio ngambeje yo nimbaza natabo ekiri kumanyisa nguna abanza yargo umuntu ubwo bwatwiremo bwe nyobo gidiyo no kumukunde baha mbanze nargo mu buntu bwanje kubukumanya ntemwa kandatemu obanesa rero mbone kucamuka haza ninza kuba naba undijo atari nyobogo wenyine ira ninza kushemererwa munonga mwenu nebizi bingi anxiety gumire tubasa kugikaracterize haro umuntu wakushanga na panikinga n'ekintu noyekeme kintu cyotakubasa ura wagira mu kutina haza umuntu runomo ekintu cyotakubasa no basa kukibuzo kuba kukikora ningo kigenda ho mpora ningo ronda kwara kuyamba kuko umuntu nabasa kureba no cyakuba nk'ikibare cyangwa kirya ati yo nishikiriza nyenga nabataruwe then ari no muto gushanga wa market charahige aine kwaza yatamuka warajikaje tamuchamuragira mana base pinga mari disorders ni nyingi konka specifically anxiety disorder nekira ko affectinga ninga shinekira kugirwa abantu abo abari kwese bitokoza bwongo ushango umwe yashemerwa munonga yarenzya abunu tugeta nka mood disorder then twine na schizophrenia hateji no kushanga emotions zawe ninga shenteka yawe wijana umugambire iki nargaha nagamba niwe twikirizana kunagaruka wanyihindura wanyihindura you are on and off ekintu zirebera behaviors ninga shi emico y'abantu yibare nubako emico y'abantu yibine hata nagambe iki nyincha kare nagambe iki perceptions the way you when enteka uko kwakira ibintu nandi ningamba niwe iwe uko receiving ibintu iki nashohoza nicyo wakwata ninga washwato gundi no manya hariho kampereze example y'abantu nkabakuzire abantu harabo bakuzire n'abantu bakuru ba mawe nkuru batate nkuru no basa kubanoza kushitama nkaha omusindiki urukuza nko kushitama mbwenu uruzinge control omusindiki ati yantera ato mwana yantera achu mbwena chukuririze hati ubota kigendereye kumutera nawe nakireba ngo uriyo noza kugwa sejo nayo ni disorder twine bipolar disorder hati igikambwe kanjite nka bipolar disorder aza bipolar disorder fani umuntu nabasa kutura nayo emyaka yona kandi ubundi uzara umwana akure ahikena kurugum mukona agenda kwekora imirimo ye aine bipolar disorder kuko takakimanyira it can cross generation without being detected. Wow. So nicyo rukorebera twine kuganira n'abana bitu twine kuganira n'abantu bitu kureba comparinga kureba umwana ubwaganira nawe hina kamurumu ninga hine aterire ninga hina kanto karumu ati age bipolar it may be characterized by moods yaza kushemererwa
nashemerwa munonga arenzi ahashemerwa kuba nakoma nabasa kusheka asheke ashasho hagire nk'icyabasesya either muri ko muri kiko ningo mu class mwena musheke icyo cyurunumu kunka kumara heze umwaka ubiri mugaruka business imwe amukora atwagaruka atandike usike atuyibuze muntu yagira gufera ninga ninga yaza kunyiga nabasa kunyiga arenzi anyige arenze akore n'icyo atashimye gukora mbwe numanya mind y'umunteje hine mukamuko yagihangira akagiterekanisa umuntu nashemere kunyiga cyarno kunka ko kurenze kibabuno umuntu ashemeye kushemererwa cyarno kunka ko kurenze yakushemererwa kandi nacyo kiba abnormal so ni interesting abazire mnonga tuganire n'abana bitu to azo mwe wanoganira no mwana hari kiba kweta eye contact psychology no mu counseling no mu humurzo wanoganira no muntu mukurebana ahamisho ahagandi kukundi yo ni kureba hine cyo kubasa kwega mu cyango ninga shine cyo kubasa kumubona mu cyango kusinga wanoganira utakumureba amisho no manya hari abantu abinishoni je mima hari abantu abinishoni hari umuntu uko batakwendo akoreba amisho na munonga yaba ari yo munshobe so umuntu ningasho mutahi wawe ningasho mwana wabanoganira nawe urukugire cyo kumurondamo ukamureba mu misho henyine mukaganira umwe no ureba no kuyakugarukamo ureba face yataho face expressions nazo mattering so much ureba umuntu face yataho ariyo nagaruka mwishe ariyo nagaruka munyina aho mwegeseza ninga atom through so doing no tukumanyira umwana ogu yine kikumbaramu umwana ogu natwazata nisho kushanga umuzire ari nabana bi10 nabangahi konka naza kushobora buri mwana agira tunanka natwazate nanka ogwe nanga ati nkamya ngunangwa n'ubundi banarigireho arayambeka yanjye nanka nindeba ngo nuwa aritambire ibintu byanje nanka nuwarashoma umwana namugamba ho from A to Z twine ikibakweta PTSD post traumatic stress disorder ejene mansachi agent disorder eri kubaho kurigera mu stress no basa kugira stress nyinge kurengire ndetse umuntu yaferwa ninga yagira ikizibe cyamubaho cyangu haza post nkimanyisa after bwanyuma ya stress ejo hino kuyamwa affectinga haro nk'abantu abo kugira ibizibu byingi acerega nko mu kuferwa akanjuka mu muto ukareba atandika kugambisubwa nke byata kumanya ninga bari nkaho no manyaro bugubukugwa baryaho bategerizo muko ijya kushwera umuko yabura so umuntu nabasabujya stress emurenge hatagira ikindi cyayongeraho amtwaho that is called post traumatic umuntu naba hija trauma mwenu nakibari yawahumize no bwako bari yaho aho mukurimbagerwa kwe ushanga mind yenereba kiriye cyamubaho that specific event nicyo kurebera umuntu nabari yaho ohora yishuka kiriya cyenyine yagaruka yara hatino wamweta hatino yino kuyamgira konka stress post traumatic stress disorder neija ubwanyuma y'ibizibebyo ibyo kurimbagirwa kandi ushanga yakozingwa ejini mbasa kugikarakterizinga kugira ngo umuntu yanatera flashback enyime byabireho stress hariho nko namunonga bahumuriza tukira kurebana n'abantu bingi hariho kuba noganira n'umuntu yakwanjura ebizibu bye muri n'umuganira no bishoronzaje but when you hit on the point the underlying problem bareba umuntu yagire ko yahinduka mu mbere either yara inchange manyisa ngo wamukwata mutuma cyecu turanche mushasha wamukwata mutuma kiriya cyenyine hatejo ejo niyo trauma yija cyagaruka mwene yayishanisiriza ngo ari yo mu mbere namunonga hariho abantu abo kugwanka insimbo hariho kugwanka insimbo ibihunguwe mutabari yaho akaba izo nazo n'indwara ziragururwa kandi zimwe nizirgira muri yebe bitwatugambaho n'ibitokoza bwongo but when you're talking to someone or you noganira no muntu
iyo kagota ahizobera hakabaho ki aija nakutebeza yakasha hejo yenyine yagwirire umururu ye mu bedroom ye ukakija kamugambara ko watahira umunje habaho ki nagenda nanaba ko waragira umukinabero haba ki nagenda nataho umucenge ko watahira umucenge nashita match tanda nakomaho nto nakomera ukucenga hatoreba umuntu yagaruka yakapa it can happen it can happen but mind you umuntu ikintu mukama kuyajangire mpora so post traumatic stress disorder cyanje manyisango warebo in stress fact you to manya post traumatic stress disorder ji umuntu nabasa kugira na nightmares arote oboryaho romuntu atakabantwara mwena yina karago kabekara harudi yahakakurage mufarasi ngo bantwara akaba narota naremba mutwara ushanga narwana so mwena takubaje haza nuko kire abantu abinji kuko bagambira umuhumuriza abinji tubakumanya umuhumuriza tukabicenje umuhumuriza nakora umuhumuriza nakuyamba ki izina self explanatory twankicengura nyankore umuhumuriza n'ukwera nahweriwe kumanya bizibu byawe hazokakira counselor is to help you to solve your own problems kumanya bizibu byawe ukakira ukabicenga ukabisolvinga counselor takwija akakugambira atati nomanya atinonywa marwa atigareke nimbasha kubuza ntamarwa akagukunywa wagarekana habaho ki atungambire kikubaho amara mbona ku proposing konka mainly it will help you to discover your uniqueness ekikuryo munda oburungi bwawe abo kwa no batakumanya bushokirwa amara utakumanya bushokirwe bitokoza bwongo konka natkwera kumanya oburungi bwawe dena amarwa gakakutama ukakozesa oburungi bwawe wine ubwo nubwo muri mugwa cancer right kandi zindi mental illnesses twinenzi mental illnesses ni nyingi nangwa aro eating disorder aboko muntu harubo kushanga yaremwa no kurya yabura na appetite narya na cyankuza personality disorders ni nyingi so twine hariho umuntu wo kushanga aturi na kwatanisa n'abantu kunkati yakwatanisa n'abantu yaguruka nkaho yanyiganuriya atanakana anyanga atakunyendeza azanizo disorders zirani ngamba abantu abinji tubakuzemanyaho ningashi ntumanya nanko kwakutwaza konka tukumanya kizibuke abantu twine bizibu byinji konka tubukumanywa abantu turwire turimbagirirwe konka turi kukimanya ngo turwire mwene yaborabo wahirwo kabona umuhumuriza abahumuriza baroho organizations ziroho kandi haza nanyenda kushaba nanyenda kugamba ho kake nana umwe government yitu ya Uganda okwe kubasa kwejumiramu kutuyamba okucendeza abintebyo government ya Uganda urude yayambireho kurabira organizations zimwe ezisinaba n'ingamba kandi hariho organizations zindi non-government organizations ezakubasa kugira ki ezikubasa kwera abantu kurabira umwe counseling centers abuhumuruzo rozijwire biba process bayibatandikire organizations kugezaho kuyamba abantu so twineshye twakwetanka public education and awareness campaign shomesa abantu bakecenga baketegereza ebitokoza bwongo ebintu bimanyisaki ebitokoza bwongo nibikusisira ki ebitokoza bwongo byo byonka nibiha no basa kushumusha ngo umuntu abinje no babikozesa abo kuyagire kutandika kukozesa ahi yabyegire akata kumanya uburunje n'ubwo bwabyo echa kabiri school based prevention programs kuzo mu mashomero umwe government katuyamba tukazo mu mashomero mu nkabahumuriza ninga tukaronda abantu abakugu bakegesa abana umwana bamwegesa kuruga hansi nayetegereza haza cenga kandi ubundi kigere cyamuyamba
nko kutwine kwegesiza kimwe abana ahabwe nsigi tuko yune hinduka mbona wano wegesa omwana nabwo kanagemu enhance law enforcement eberagiro biruho amateka garaho nanke eberagire byo na regulations twine kubitamwa amani nibikakora nimbahiga abakuru ba government babitemwa amani babakwatse umukono gw'ecyoma kandi babakorere nko bashime kubona bakora babayambe bahumurizibwe umukono gw'ecyoma gonka bwase kutayamba hati hariho manya hariho rehabilitation centers hati nkabutabika iyo konka kunuye ya government ahirwara university ahirwara naho nubabaragurira konka rehabilitation center I'm not sure ko abiriyo so centers ezo zino kuteka okutamamani nangwa bakemporoinga n'abantu bantu abo ko babahumurizana baki umarwaro so tubariho government ine kutuyamba and we access treatment and rehabilitation centers na services services zuzuriho abo ko twareba ngo abahumuriza bariho services bazine konka government egira kuyanyigamu eyamba abantu bayo okufuna ubuherezo bwe twareba ngo buru ahubwo umuntu nabasa ko batakumanya ngo ayino kutunga ubuhereza ati yabura kucimanya ngo arwire deri yamanya ngo ayino kutambije kutunga ubuhereza ntubatakubimanya twine we need to support government in supporting community based initiatives ningo organizations harizwa kweta CBOs community based organizations ezo zigenda cyara LC1 abebe binebe bikwe kwata koko kureba no babagabire sente za PDM na nebindi so ningira ngo omwe government eteyerisho eronde professional people kwa identifying abantu abarukushasha ninga shabarimbagirirwe abo kuba obutabanguko bwo mu maka bwaza kutuheza bwaheza hamaka gitu bwaheza hamaka ga Uganda bwaheza hihanga Yesu manyo butabanguko bwo mu maka hati nogira ngo bukabaho den obworo burakubaho shi hati mukarara mu Rwanire murara mutense cyo kuzakora se cyakubasa kubiho mboro ninga nembuzi na yero waho nirigenderamo regulation and control of pharmaceutical drugs drugs embazeji Yesu nabagimputinga abo kube inemirimo yaye kubaneza gukora nko mu marwaro nabagikozesa kandi bagikozesa effective konko umuntu naragahaza mu pharmacy ati impereza cocaine pharmacist agize yagimuhereza so nico twatugamba ngo habeho regulations zo kuguza imibazi to individuals akashaha kakwata twasagaze dachekina tukazomukahumura habeho regulations ezo kuguza imibazi mbwenu nitwa abantu nimwe abarukundeba tweheyo tureke kweragurira kuzahayo timpereza panado orwireki panado wajigura hati wajigura nyinshi kare ashiro cyakashatu waremba kandi wagaruka yo kucebeza indwara yakuzire so mureke tureke kweragurira kandi nabwo ni impiga government mwenu egume etwere na munonga kurabira umbashaho bayo na community based organization zezi kwa identifying abantu kandi tukabahwera research and data collection twera abantu tu researching tuchondoze amanya ko kumara kuchondozo handike kiba kweta report abashomereho nanka no handika proposal ushaba ogamba ninza kugira nanti kundi hikabushenye ninza kuzumucyare iki ninza kuzamito match tozo kibare ko niyo wito ndusearching iki then kunargayo nagenda nakora research banchiriza batuhaka sente mwagenda mwakora research yenyine abantu b'imiliyoni bugamba through hospitals nangwa no makagabo kumwargayo mwakora report reportinga government reportingira government shangire iki government ebone kumanya ekizibe kiri mu bantu nikiha nikingana ki kandi nikingana ki kiri mu age group ki oburemeze uri okwa hansi n'ubuha so nimpiga abebembezi ba government kurabira mu ba MPs n'abandi nabameya bo numwe n'abarukundeba tutereho buryo abantu bitu ahabukuba
bariyo nubaturugaho umwe tutabimanyire abo ko rizo nureba makuru aha haba heki ebikushwazana ebikwemurana numwe bikuru bw'umwe abantu tuba kubimanya nubabikora tuba kubimanya tubasasire tuba kubimanya tunkataka basasire tubayambe mutwe mikono tubayambe mutwereze mikono tubayambe counseling centers zirumwe konka enyingi nizefaho oshango ndijo muntu atakubasa na fees ya counseling session emwe kandi counseling session emwe nebasa kutamuyamba na munonga kabaro rehabilitation aho bitokoza bonga bitento gamba kugarurwa busya kubana bistabiriya tukabashobora tukabegesa kugarurwa busya kitwaro wire bwinje myezi nkebiresha so shango umuntu atakubasa ninga we nkatakuchimanya takuchimanya munayitaga ki so nicyo kwigira government etuyambe eyamba abantu ababira affected street kids barium izo nkabaninda bahari yaruhindaho isa street kid tinkumanye ki yabafire n'umuntu umushati w'ikitinisa akamureto nyuma akamutira into mumushisha nacha hachi na nebi umutabune nibikibamo mutuyambire kimwe abo kuba twine kutambira ihangeri twine kutambira umuntu omwe akatambira undijo kandi tukatambira ihangeri kunkatino kuturakore because we don't have capacity, we don't have budget. Government at fixing tuzo mu mashomero twera abana abo ko hari amashomero go kuzamu hari amashomero nkabirashapo agingukira kuzayo nkahwera abana nkabahwera nkehayo nkazayo nkabahwera nkakora session assembly ba company dakika nka 20 nkabagambira ncheza nkigura office hakiza individuals umwana akakugambira ukagira utarehekiza bucamana na munongo mbana abo so head teachers directors reka tuyamba abana reka tureke kumahindinga akasente konka akijo mu ishomero reka no mwana yazo mu ishomero yabo agire iki yayigamo welfare y'abana yes ni manyanguye n'umundeba konka nabeshengereza nabakwata amaguru n'emikono ngamba y'abanyankore mureke twera abanya-Uganda umwana tumuhwera muto na Bible negamba ngo yireke umwana umuhanda kwaruba yakuze leta rugurugamo. Alright, turimu tugenda mwisho na programu ya sisimuka enshonga yitu turimu tugamba government ekiya kubasa kukora iyo kuchendeza ryebe kutokoza emito y'abanya-Uganda ntujuka hine report yashobwire iba kujangwa abanya-Uganda bo kwingana ka miliyoni 12 ngutwene mutene basa kubeta tebekine ezo nizo nshonga ezo turimu tugambaho mwene katizo mukahumuro kace ntuza kuba ntugaruka no muhumuriza witu twayonje na nshongeji atakarga TV West. Programu mechedi sisimuka we bari wachedi nitwe tuchurimu tuguza mu mission enshonga yitu ekwatene na mental illnesses omuhimu muliza yatugambira okutokoza obwongo nchimanisa chi nebice bikureta omuntu yaba forced kutokoza obwongo drugs ezitukoso kashanga emitwe yatokora bibyo natwabugambaho bitu tutakagira mu kahumuro twatwa kanshonga y'amashomero wajango muyoke hayo kuja hari amashomero go kuzamu ukagamba nabo abana bakakwaturira ibizu byabo so chaka amashomero gabasa kora cyo kujango at least chaka mental health yabeje babo ico bachikoro chaterera amashomero na mnonga aga secondary ninga high school numwe hizire ntushanga ebizibu binji kebyo bikwatire no kutokoza bwongo abana bino bukoryo bwinje abana bahate bina magezi minji mnonga abana nababaziberesemo oshanga esimagine abana nababazibe yo kutazi mu ishomero akwate waragiye agishika umugati agutashye umushomero abana bahati bagamba bina magezi minji compared to obwitu ninga shogwe nyumaho so abana yo ningira ngo kubahwera abo kuba ubwiro bwinji omurwiro nko gutukugambaho nabatakwemanya ngo arwire na wamugambira ngo arwire naye hakana so hatitwe abakuziremo ninga directors abo kumanagingana nabo controlling amashomerago naba nimba shaba tube nimwe mube nimwe mwaye hayo no kwejunsa abahumuza ningashi abantu aba trained abantu abatendikirwe
kugamba ahanshonga nkezo mwe nitwe tukwatanise twerane twere umwana wa Uganda twere umwana w'ishomero twere umwana wa nanka ahabo kuba na mnonga abashomesa ninga directors ntubamanya nkabazire abasayide ndisho umwana kwa kubataramuka umwana umukanaza yisande nkishatu z'icyumuro ninge cyangwa mnonga tete cyumuro cya December tukwezi nkakumana icweka konka aganda meza ashatu nagamara hishomero so ito muzire notendekaho ebiwatendekaho umushomesa nawatandikiraho konko bwiro bwingi umwana nabaye n'umushomesa mwe n'umushomesa yaba atagizire umwuga gundo go buzire akakora ubwo bushomesa bwonka umwana wa Uganda naije basa kutatereraje that's according to how I see umwana w'ishomero twino kumuhwera twatanise naba abashomesa bino umwuga mahango kuba bazire kandi abashomesa ahabo kuba the fact is abana abemyaka ejo ya secondary 12 13 15 15 niyo adolescent stage is characterized nebinte ebigikwasire ebigirumune bingi munonga ebimwe biremire mbeni nkoko kubanoshigisho niyo climax nkoko kubanoshigisho bushera abo kumanya bushera bw'ekinyankore waterera miza amahego rukuzagashuko mu isyanga appointed yenyine no kutekwa kubera serious kureba ngo product yawe yarga muki appointed yenyine so that is the very point eyabana barumu abasigaza nabishyabo noho mwana arikubasa kwiyukira muje akaruga muje noho mwana arikubasa kusharamu akafa yemirira noho mwana abo kuba ahantu twetagira mbwe no kusimba kataha noho abo kumtugo mwana nugwaguru too sharp nugwega kandi kugaruka gukora ebigwa higesa yumushomesa yamwegesa agaruka akora ibyegesa and they are too innovative at that stage noho kusharamu finding out ikikakorwa kita bite kintu bakikora bata bite umuntu na twazatanati bite ukanu bambagambe iki noho stages zimwe zikutandikira kushowing up stages of development stages noho zikutandikira kushowing up noho akwizera puberty noho bakutandikira kwenywanisiriza girlfriends na boyfriends omwe bukutandikira ahabo kuba ati nabo tubo its age so nicyo nkugambira at that specific age noho tuyine kutandikira tukakwatanisa n'abashomesa ninga shi directors b'amashomero ninga school management ninga shabazire PTA parents teachers association zo mu mashomero tukashaba tukagira abahumuriza hari amashomero gamwage nkumanyagi n'abahumuriza and I think they are doing well tukujya ngo byona no bimaraho kimwe konka no cyendeza nogero watambira nobo kuzomukanisa wabururuka bona tuba kujunwa konka nogira abo watambira nogira abo wahindura mutum na Yesu mukama Biblia bakagira ngo ogendo burengiri okuhindura mutima no kwanje ito tukhindura mutum ito netuburengiri tukugambira ecyo rukurabamu tukoshoborera okweza okicenga twereko bwacyo no burungi bwacyo na risks zone zikirumu haza tugaruka tukwera kusharamu tukuyamba tukwera abo kuba at for example ndiyo nindeba umuntu bakweta addict haza nyonyenzire addiction nayo ni impango waza kujigambo abo ko ndiyo nindeba go umuntu ryo nakoze bitokoza bwongo ogo oriyo nageza kuzumura ini haza kwa kuguma mututamyambira stage naija kuba addicted haza kuija addiction kampereze cyo kureberaho a stage yitwa tugambe yabasigaza batona biki abantu abinje abana binje nto bakwegera nko kuresa nto bakwegera nko kuresa abo kuba ati nko kuresa kutwa bisoma reason zo kuresa abantu abo yakinu baresa akatine rumwe mugashu forget problems tine ndikwe abo kwato karesa ngo hagira icyakwebo rero zasigane zabeziro
so tukushobora shonga kuyaho no kukozinga ibindi bisubo hati abana abo twaheza kubesiza bakatandikiraho nyenda tubayamberaho abo kuba kwakoresa ndiyo nempereze kizampejo yagumizamu hati akwatira yuko ngamba yebirebo kubiri no addiction ari kutandika kwisha hati tabe na nebi byari yo naresa bitandika kumukontrollinga abo kuba benaresa buri mwazi hati yazagumana aresa omukasheshe na ndo mwazi yaresa ya brushing abaresi ngabo hino nko kuba kugeza ko babayonje munonga kunka yeta bita hade kunukanko so suspecting atwa kumara ubuhire umubiri na mind bimanyira hati bitanka kumugira kazabasha munana ninga shomukasheshe aho yenoreseza hati ko taresa hati ko yakujyatarika kwisya hati umuntu yakore no baceta urwoyo aji hati kitandika kumuhiga tinkaresi zeshi nicyo kurebera umuresi super no mwaka wa muri murikiko no mwaka wa muza kurya cyamushana nateko kwimuka hagenda abana ze kuresi abo ko hari hekiriyo nkimusiko munda icyatagaburira abo ko mind yino kwita tebekine kandi hari umuntu ari kujya ati nyo nantakaresize emeno yanje kibiri yasiga tinkurya. Alright, ndeba edachika zomwe zato twasigaza edachika emwe ubutumwa bwawe bwa muheru ubutumwa bwanje bwa muheru nimpiga bashomesa mwe na stickinga munonga aha mashomero kwe hayo tukatambira abana bihanga obwa kabiri nimpiga abazire tugambe n'abana bitu na munonga aba tukinumuka oreba umwana reactions zizita kwakuza kunyiga hata nanyiga kutera shi nanyiga arwana n'abatahi beshi tuchondoza abana bitu tubarebe turebe akabaroho ninga shaka rungi kabaroho ushange no manyobana wawe ekindi nimpiga government kwe hayo nko kweriyo negabira abantu sente za PDM nko kweriyo nehwera abantu omucyaro na groups ekinacho kukinkurudinga mu tukawera abanya Uganda bakakira umutwe mental illness neshonga yamani kandi riyo ne kanya eriyo ne kura aha rate ya higuru twino kugiyamba bahwere organizations zitanikire bahwere community based organizations nzezo bahwere abantu abahumuriza kuyamba bakahikombyaro bakabihira yo research kire kandi omuryebi byona ninda musimuzire wanje Jackson Kasigire umunyakibare cyamani inda musabe nasugomuka umugore nabana banje n'abantu bikorana bobona abahumuriza batahi banje barozi nibingi munonga abahumuriza batayi banje nimbaramusya kandi nimbahiga umurumogwe aho twine kibina kitu cy'abahumuriza mbone twe joininga tugenda tuzanka hantu tubahereza umuzi kandi tuzakorwa tushanga hine umurumo gutwakora mbone ibyo byona nimbugamba bwarhanga nihangari yanje kandi mukama bahumije amina ndo bari ne ukija gutangaza abanya-Uganda cinte chikwatine na mental illnesses mental health ne cinte chamani mana abanya-Uganda katurebe ngo at least ombituru umuntu tukora ubongo bwitu wasigara buterire tutwagire bitwakosa kubutokoza kandi okashanga wakora decisions is tachire program ya berisisimuka Jemima Yebare Sister Charity nito babakozire mwentu waza kumura kache tuzakuba tugarukana muze ibisisi no kandi nawe akushemeze utakarigati West.